Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Siddhi. Keguritan tumpak landap pupuh sinom. Wuku landap sanis cara tumpak landap kawastanin maka pio dalan jagat Asti tiang pasupati mangda prasida runcing untang esa jroning kayun sida melajahang awak anta suci jroning hati maka meru linggih hidaring sarira janak ring meru sarira kasti tiang maha suci mapuspa padmohradaya maganta swaraning sepi magandaya tisning budi malapana silaya ayu mawi jamangat prakasa kuku sing sat ripu dagdi dupanipun madipoe depe galang disampun galang padang ganang mang dane becik ija patut nemagana sida antuk menyingakin enggal gampang ban mengambil ya den ring rahina dalu sampun manunggal ring rasa napi kesan nikali sampun calo pasuk wektu maring raga raga yang sajroning mana untang manahe pangjati jati nunggal yang pangrasa
tanpa letak tanpa merih. Sidak kada seputih suci, rengi daparagan suwung, pinaka pusaka tunggal, susutin mang dane bersih, mangda kantun landap yaning kagunayang, gunayang apangemlah sidang ardi jagat santi, kadisane kearsayang, sahananing sarwa urip, sekarine maring gumi, sidang amang gerahayu, tan kau halang suka duka, kedas galang jroning hati, sampun ingkup ring sejaroning sarira, sekadiring pewayangan, Sang Arjuna maka bukti, maka tengah yang Pandawa ngamargiyang Yogasmadi, mamujayang Pasupati, kejagaban nyamo catur, talar kasarengin piang, maka ibu ni Sujati, ida culuk maring tatujuan utama. Puput Om Santi 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 Om.